Doming mabali namin. Ay lakay nangag ko ti damag iti radyo itay. At daman gaya mon sa bali a virus a pagamamkan nga ang mga numakastrict iti pagilyan. Wen, iso nga rod ang maiwarwaragawag met ita ti palagip kadagitay saan pa'y ang nagpabakuna. Ta agpabakuna dan. Ay, adu pay laeng ti saan ang nagpabakuna dito barangay. Dahita nga rod ti problema dito ita. No anyakit iti pagmadyanda ti daduma nga agpabakuna ah. At dadagitay mabuteng iti injeksyon. Para injeksyon lang, ipatay mo aya. Kasken ni Maritoria, mabuteng ka nung agpabakuna. Taag nervyos ka no. Oray ni bakit Clara ide, di na kayat. Ha? Pambar na laday na. Idi damo, kuna na high blood ka no. Kaya't nakanupay mo ti agbyag. Iso saan nga agpabakuna? Baliktad. Di na mo aya proteksyon jay bakuna. Adumot palawag kan kuana. Ay. Ngamintong kuana nga road. Inton kuan, kuna nalatta ka no ipalagip di anak na. No kayat na, ay kat napanin ah. Ngam talaga siguro adi na kaya tagpabakuna. Iso akasta. Tigit di kunam. Amangan no pumayso ti bagbaga ti daduma. Nga amangan no adanton bayadan dita, inton nagbaybayag. Ay Wayne, may sapay data. Posible data. Iso arumbeng lang agpabakuna itaan dagiti sanpay ang nabakunaan. Nene, umaldawon lakay. Di ka pa'y mapanin di barangay hall. Madam naman to. Hawagak man kit din ni Duming na mapanijayan. No di pa'y napana. Isumot lagaya mo inawagan na ko ni chairman. Saan man gaya man ang makapag-duty ni Kagawad Sima? May samod na diya kapada Kagawad. Makikontest kan Kagawad patok iti laing da nga aglangan iti duty da. Good morning, Kagawad. Good morning, Matt. Kabsat. Thank you. Uray kas ano. Maalay-ayan ba si ti saam dito yung parukong ko? Gapo iti, good morning mo, Kagawad Duming. Ne. Apa yan, Kabsat? Sino ka di tinatay? Sa anak paimat kiti amatay, Kagawad. Di kaya't masawan. Adda ka dinatay adung awam? Nawan pa'y Kagawad. Kun sa anak ton amakadong aw no addan matay. Siya akong ti matay. Anya? Kakasi ako ni ti pampamay anjay ay ayatik launay nga asawag. Nay, apay. Agan ano kayo iti asawam? Nauyong. Pamigatak ti basawang kentong pana. Pangmalmagtumot ti kugtan na. Ay sus. Madi ati kasta. Madia talaga. Sa anak la ko man ang makaanos. Ay ayatik man ngamin. Dahil tati question. Kaya itong pailaang uray parparigatan na ka. Uwan nga rod. Punon sa ngamin tay kunada abulsak ni ayat. Ta saan na makita ti dakas nga aramid tay ayaten na. Kahit, anya ita. Anya ti maipa ay may kabsat. Anyat nagan mo ita yan? Aywan. Amok adinak pa'y kabisado akabaranggayam Kagawad. Siyak ni Alin, asawa ni Kabuglatero. Uwag gayam. Nyamot ka ni Kabog. Nauyong gayam. Sobra Kagawad. So tulungan na kuma. Magpagaan nyo di asawa.
Ay, Wayne, ni Alain nga asawa ni Kabaw, kanayon ka no ang mablak ayan. Isumot lakas tauna ti ugaog na edi imbay di barangay hall. Kakaasi dayjay dom. Maringguran dagiti kaaruba da no kas di nga agapad ang agasawa. Tumayab ka no dagiti alikamon da iti kusina no kwa. Anya, Anya unay ka no ayan ti pangkabkabilan ti asawa na kenkwana. saan nga rod ang nalawag ti palawag na? Taad-addamot na di ugaog na tinangnangag ko. Naimon sa kanong ngamin ni Kabaw. Posible. Nalapsat mo't ngamin ni Alin. Uray na lapsat, no faithful mat. Nasingpot ni Alin, iti pa nagkita. Tila question nga main kat awan anak da. Ang mga mat no dahi di tigapunang agkaraapa da. Ah? Ay, mabalin? Hangam, aguray ka. Kahit mo asawan, imay ni Alin iti barangay hall. Awan na lawag ang reklamo na kontra iti asawa na. Kaslakas ta ah. Imay nala imbus nga ti dadagsan ti barukong na. Ta di nakaangasan iti nalukay. Nagpakadamot ten. Kilat pa ikid di analagip na di insaang na alutlutuan na. Kasta? Iso anak ko nak. Kasta pa ikid din addagal di ti utok na bakit. Galday? Kasla na apektaran ti utok na iti pan nakakabkabil na. Mga no, nadadalan ti limbong ti panunot na kunak man langan. Wala, saan kumamot Kasi may. Kuno niya ti masansan a pagapaan daalin ken kabog, chairman. Anya ka now. May iba pa ni ti bakuna. Wayne, bakuna. Nangagkuday ta na pagsasaritaan dagiti istambay gisang ti store ni Banay. Dagitoy paimot saan pa nagpabakuna ti kaadwan nang agtugtugaw ijay, chairman. Wen, isu nga rod adi nagas ko ida abinagaan idi kalman. Nagalaludoy da ang nagawid. Nasaya ata no kasta. Nababalin. Awan ko man ti aguom mo nga awan matnas ka nagapuna. Saan pa naggibos ti pagbutbut nga na makaakara sakit kahit? Dayta nga rod. Okay. Anya at talaga ti makagapo. Igi mapaspasamak kada kabog kan Allen. Nagpabakuna ka nun ni Alin, chairman. Angam ni kabog. Pulos ka no, di na maaloko yung agpabakuna man. Wen. Dayjay akabog tinagado ti sasawen na kontra iti bakuna. San mo kida pinilitan dayta? Isuna laeng tama apiktaran mo ti kaadwan. Dahita ka no ti reklamo ni Alin. Ba nagapangrugyan ti apada no ipalagit na dayta. No di kayat ni kabog tagbabakuna, awan mabalin tayo. Bagbagaan tayo laeng ida. Aging gayta ta nakaawid akong. Saan ang mapunas iti panunot ko ti problema ni Alin. Antay vaksin jay asawa na nga isot pagapapaan da. Ay ayatun na kanumay. Iso adi na mapanaw-panawan. Ayat. Ado tinarakrak nga agayan ayat gapo iti COVID. Ado tinagsisina. Gapo ta agduduma ti prinsipyo ti tao. May ipapan iti bakuna nga anti-COVID. Iridap kumankit di. Awan matlat matarbahwak nagtugtug lepak. Ando nagriingahon di.
Walang surat ko iti istorya. Naimbag, temay ka, kabog. Talaga, ngayon rantak ti umay di ti opisina yo, Chairman. Tsakon inuray ti surat siyo, may naig iti inreklamo ni bakat ko, may papan kanya. Anya nga min aya ti mapaspasama kada kayo. Sigon iti nakitak alangan ni Alain. Ket pinagbalin mo mata na pansing bag. Kasanugat, itaya na matibagi na, nukas di akabilang. Anya? Imbagkat tadyak mapatay Anya? Ay sus, di mo aramidin ti kasta. Ay, malaw anak laki di No jak indoron-doron nga umadayaw. Baso namat lang. Itaya na tibagi na no makaungatak. Sana ibaga apatay klangan. Agyaman na kung tara kaw nukas jay ti bagbaga na ket mayadayon kanya. Makali si basit nukas jay. Anya? Ay sus, mapatay mo at talaga ti asawam no kasta. Isungarod apumanaw kuman nukas jay ang makaungutak. Ngam, itaya namat ngamin tibagi na. Maditi kasta ngar aramide may asawam kabug. Saan na may parbeng? Ay, nagdakas kat gaya man dahi di akabaw. Talaga adakais. Kat adya palat ar-aramida nga ni Alain. Apay adi na pala ikamang itilintag. Dita problema na. Imbalakad kunday ta. Ngem ay ayatin na kanungarod ti asawa na. Iso asan na nga aramidin ti kasta. Kat saan yung harod ang matulungan? Matulungan lang aglemeng Na, anyan dayta. Dayta, antay ko nada. Kasano ang makalisi ka iti pagpaggadam no di mo matulungan ti bakem. Iso pa Di na matulungan ti bagina tapno makalisi iti kugtar ken bugbog ni kabog. Ay, hala, awan maramidan tayo Saan tayo ang matulungan no di na matulungan ti bagbagina? Naimbag nga oras mo, Rosa. Kasaritak la ko man ni kagawad duming no adda. Ay, wrong timing ka, Mat. Kapampanaw na. Ay, sayang. Sobra ka pa ya. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Ay, uuwan man. Si Kalatan di kasaritak. Agtugaw ka. Agyaman na. Ala, ano tarupam? Ha? Nakitam ti kasla na bangking arupa. Kunak la noon nalingdan dito yung face mask kon. Madlaw akas la diwig ka. Saan ka maasigo da diwig ka? Nagpaiso na itarosa. Pinagdiwig na ako ni Kabog. Anay, nasakit pinuag sa uak. Abay, anyat na pasamak dita. Naipigsa ni Kabog tinangtong pa kanya. Ti pangak ti natirwan na. Anya? Ti dakos na. Nalisyak ti kaparis sa tungpa. Jak ko man nakalisi. Nalabit anay sublit na bangking apangak. No naparisan jay damo atong pa. Anya? Kinaykayat mo na parisan ko damo atong pana? Una. Tapno naisubli ko mamatlaang iti normal. Jakmat ngamin napakadaan ti panaglisik. Ay, kaasi ka mat, Alain. Anya ti aramida. Isuro nakman kit di, Rosa.
Anyamot nga iti insuro mga ramidon ni Allen, Rosa. Kinunak no talagang hay ayaten na. Subadan na iti ayat ti panang kabel ni kabugkan kwa na. Anya! Wala nang. Subadan na iti ayat. Kas kumano, ilutuan na kadagiti agkakaima sa masida. Igatangan na kadagiti pagaayat na asaramsam. Na, Masahyan na no kas diam nabannog iti trabaho. kasta ti imbagam. Wala nang. Saan na nakuntraan? Na, madin sa dayta nga imbagam anak ko. Ang mga naramida namat nga agpaisaw. Aramiden na kanunanang. Ah, Taay-ayaten na unay ti asawa na. Iso kas jay laangan timbaga. Imbag, ta si mangpet kandungo. Anya? Dungo kunam kanya. Wan, nala, aginanakan ta inak agidasaran. Naimas ti insaganak asidam. Anyat linotam. Bulalo, Apo. uray nangina, inturturod kon. Amok ngamin aday jay aputahi ti kay kayat mo. Nagsayatan. Ala, ingkang nga roden agidasar, tagsukatak mo tay. Sige, sumarunukan ton dita kusina, dungo. Nay. Naguray ka man. Milagro Taman pa'y anakalutang. Sigaw, ngawan masangsang patak apang rabyan. Nay. Ngam ita. Bulalopay, tilinuto lang. Apo, dandani sa anak anapalpaan Nagado, tinakan ko'y terabe Sa ita, apo. Agkakaimas manen apamigatan, tinariingak. Un kasta ti panangiparik na, ti Apo. panagayat kulaunay ken ka. Ngauray, pagbalbalinan nakapunching bag. Saan man natili bagbagam no kastoy amang mga anak? No. Ay, iso sa anak latan ngagsasao. Kat, buya anak latan. Ay, mga kamutan Madamdaman ton, mangkapay. Makamo ka. Numaibos ko manan dagito indasar mo. Kat awan imbatim aparaking ka. Adi mo pa'y ginao. Ay, makamo ka. Saan ko nabasol numabisinang ka? Banat. Pakaragsa pan nakakita ken ka. Akontento kadagiti aramidek dungo. Kastaya. Saan na nakapatay? Mamati ka kung walakay. Uray sa anak amangan basta makapangang ka iti husto. Kasta ti kinapatag mo kanyak kabog. Ay, mayata. Nagasatak launay no kasta. Ano na Apangay. Kasla. Aguri ka. Kasla. Agrikos matan iti panagkita. Anyang agrikos ipagbagam? Ay, salbag. Nalabsak sa akin di tinangan. Hindi. Aguri ka. Kasla maulawak. Ang mga nunalabsam ngagpaisulakay. Agpalpa ka pa'y. Sige. Agpalpa ako. Ninawa niya. Maulaw ka taklang. Malulaw ka. Ay, asibayan ka. Inka pa ilaiid da ije kwarto. Ay, saanan? Mga numa tumaka dita. Ay, saan? May anak lang dito. Kumusta niya, Len? Naunus na mo lang at antibagbagida. Di mo tanim mi may jibala Manipo di kinuna ni Rosa binagbagan na, Chairman. Alakit. Naunus na mo lang atan Nasaya at no kasta. When
Awanan ti problema ni Alin, napakiproblemahan tayo. Nagbaliwan ni Kabog. Ay, German! Na. Ay, apa, santang. Kas kamulakam kamatin ti 70 ket 7 akabalyaw. Nei. Umanga sa mampay pangasa. Uri siya, umaga siya. Ala, agangas ka pa eh. Di mo itulok ang mapog sa tangis mo. Nay, una yan dahi talangham santang. Ura lasim garda kita bangs mo. Ay, di mo dildilawan ti bangs ko, kagawad. Talaga apasgar da kita. Ay, ala. Anya jay ibagam kumata orela intartarahim mo nga indanon dito barangay hall. Iwan, dani nalipata ko. Nga? Ni Kabog. Kabog! Ni, apa ini kabog? Ay. Sabi ni Kabog. Na high blood sa. Intaray da ito ospital. Di nasayat. Nay. Anya? Pag ko naman na high blood, Mangmangan ka na o di kilaat ang natumba. Oh. Nagpaarayat ni Allen. Inarayat mo adagos nila kay ko. Intaray da ni ito ospital. Kat natayan. Kwa. Ay, kagawa, chairman. Apo nagituyin, apo. Ada ka ba? Kung namin no intarayo nila kay mo yung hospital. Saan min nga indanon ija ospital? Ta, awan matangas nan. Natayon, Chairman. What? anya. Ala, insubli yung around. Adda di tabatog tayo nangiluganan mi kinkwana. Inyag man dito'y barangay hall. Anya? Pangasayo ka niya. Dito'y pala ko matipa kay masayagan na. Nailat unay ije balay mi. Kan awan mat pagbayad ko iti punirarya. What? Anya. Problema manayin? Sana balin tatang chairman. Maudi nga tanang problema. Maudi. Hindi na dyan. Natagtagay na kumatin anatay ni Kabog. Doming mabalin namin. Sus. Kulaaw tinangriin kanya. Kanyalat oras. Alauna pala eh. Kat alas 2 iti parbangon ti inset kong alarm ko. Agam. Rining na kunday ta akong laaw. Ay naimbag pa ni Rosa. Pamayat lat na titurog na. Nga oray mang bulbulabog day ta na biyag. At dalagid di dita sa nga ti mangga di talikod ti balay. Ay, oray kat may sapay nga oras. Sakbay iti alarm ko. Maturog man pa eh. Agar mo sartan. Oh, tiko pem. Tay paboritok dito yung saganam apamigatan ta. When tinapakan kamatis with matching coffee. Well nga rod. Kabarbaron saman, Dom. Ti? Anya ti ka barbaro? Saan kan sa nagtagtagainap iti nagpat na ganya? Wan nga rod. Wan nga agpaiso. Nakariing nga hindi parbangon kapo ijakulaaw.
Ang nakaturog ak matlaig. Tarigat na. Jakmet ten nakariing iti inset ko nga alarm. Anya? Anya jay kinunam? Kulaaw? Wen. Dita na sa tuktok ti manggatiyan day jay di parbangon. Oh? Ada kulaaw di tamangga? Wen, Rosa. Dita ti nakaalingagak jay kulawan ang lukag kanyak. Ni. Ada kulaaw di ta? Mas daawak nga rod. Inaksakitaan na dapay dita taabugak. Anya? Amom, maturog ka no kat dagiti kulaaw no iti aldaw. Agyan da iti suksok dagiti narokbos asang apagapunan da. Saan ko pa nakita ti pudno alang at ti kulaaw? May imagine ko nakabutbut ng dum. Iso nga roda mapan ko kitaan no dapay dita. Amangan namang bulabog tuman no rabiin. Si kakit ni. Mamigat na pa yan. Oo na. Inton makaarmusar tati kunak. Anya ngay, nakitam di kulaaw. Saan nga rod? Amangan no sana dita mangga ti apon na. Amangan no na isarong lang dita idirabi. Kasano no dantuman niya aguni di ta intun rabi eh. Di sunton ti panang bugaw ta. Makaisturbo ngamin kat iti turog. Makalyaw ko nam ah. Makapugaw no siya kay. Mabuteng ka. Kasi ka, may turod mo nga rod ang mapanbugawan. Una. Sapay ko matapimanaw. Aho! Mamati akon. Si kapay at akrot. Apay ko maamabutengak. Kulaaw la day jay. Durodurot tupay ah. Oho! No di na kasi payutan na kayabkaban ah. Ngay. At danto pa'y gaway mo aya. Aldaw na, tirabi eh. Sang kakita na ka. Idinto ta si ka. Uray nga ta addalintem. Ay, demon to masilawan. Ta na si payot na kanton. Aging gaita. Saan pa'y laan na punas iti panunot ko ti maipapan ije kulaaw. Amangan no adda pa'y dita sa nga timangga asaan ko anak kita itay. Kat agunin tuman no rabiin. Sa apay na yaw awan santo istoryak. Sa bali at talagang tinaturong na. Napukawan iti taray ti plat ko. Anya da ito yan. Naglalawag sama ti bamban kas kada alupasin. Anyat na pasama kiti panagsurat kon. Tadyak na puutan ti tinurong ti istoryak. May panggapmeten kadagiti atap ken taraken nga ayop dahito taltalang gutangag dito. Anya nga iti pakay naigan da iti istoryak. May papan kadagiti kandidato nga agpipiniltak uno agdidin na dael. Gapuanan sanda ito iti panagtugtuglip ko nga agsursurat. Iridip ko man pailain. Ay, matiya talaga. Makaturturog ak nga agsursurat. Tatila may sursurat ko na. Ay, iridip ko man pa eh.
Siya ti kadakkelan kada tayo amin nga guumong dito'y turot apag mimitingan tayo nga ayop. Iso nga oray awan eleksyon kada tayo. Siya kon ti Pangulo yo. Kanya, umanamon kayo. Wan, apon wang. Tasika-ti kadakkalan. Kat, ta kayo matditaban ta. Anyat makunayo. Ayat kami, apon wang. Idawlak dagiti tadot kautot. Agraman dagiti basit amar malabutit. Mala, agulimag kayo. Ulimag. Nariribok ita ti pagilian a Pilipinas. Gapo iti mapaspasungadan a panagkakampanya para iti barangay eleksyon dagiti tao iti kada barangay. Iti napalabas nga eleksyon para Pangulo iti pagilian. Ado, tinay sakripisyo adingwan. Na partida a nagumaan dagiti tao ti lauyada. Ang paiso dayta. Adu ti nag-blow out anangabak iti eleksyon. Nagpiesta da ket adu abaka, baboy, ken nagraman nuang anaparparte. Na isakripisyo dagiti taraken. Dagiti nagagat nga agay aywan ken agpaspastor kada tayo. Peso dayta. Tasaan amaliklikan nga adu ti maangay apasken ken agpaparti dagiti politiko ken uray dagiti naayat nga agpapasken. Agpapartida iti baboy, baka, wenno uray kada kami anuang, kat iramraman da kami apakpunsyonan. Ang peso dayta. Uray ka balo ko na apon wang. Ado, atawanan tinapalabas. Maparitan dagiti tao nga agparti itinuang. Peso dayta. Mapalitan hindi alam. Dagiti lang baka, idi ti kadakkelan nga ayop ataraken ti mabalin apartyan a pagpunsyonan dagiti tao. Sila ang dagiti narawot na to. Tara kami ngamin ano ang ide ti katulungan dagiti agtaltalon. Peso ba dayta? Nupay kasta, saan lang ada kami anuang ti makatultulong kadagiti tao. Peso dayta. Uray ka balo. Amin tayo. Ada serbi tayo anabiyag para kadagiti tao. Ang damot apang tayo. So atangay makitkita tayo anagulo dagiti agnayangay a kandidato para barangay chairman kan kagkagawad. Datayo man kindi ti agbalin a watcher iti panagbilangan iti butos. Kan maatap nga amangan no saan to anaanayas ti eleksyon da. Tumulong tayo ang agbantay. Mitingit dagiti padak nga aso. Kada kami ti agbalin agwardya kadagiti pagbutusan. Da kami na otot. Makatulong kami. Ada kami. Adamin akam tayo. Amin tayo. Ang kitinulong tayo. Magkala tayo dagiti kosi. Maragsaka na ka. Taayop tayong agpaiso. Ngam naornos tayo. Paingam dagiti tao. Makapagtutunos tayo. Iso nga. Agbiag tayo nga ayop.
Imbag talagbati kayo aso. Otot, ang uray mo't si kakulaw. Apay anagbati ka mat. Well, ako nang. Agmataya, kumadi tabokot mo. Tapno madlaw na. Nadlaw na kumat yayaman. Nagang dun ka ngamin kulaaw. Kas kalasak sa kulap. Saan mo na sa dilin ni kulaw aso? Wen, apon wang. Sige. Urayak na niya tibilin niyo kanyak para kada kami nga aso. Nanggagmat na niya tibilin niyo kada kami nga utot tapon wang. Isunto ti bagak kada giti padak nga utot. Gungag kayo anay bag. Oray siya. Apon wang. Oray, na isalsalumi na ang doon. Ako dayo agdanggagak. Nasaya at launay. Adda tayo dito'y turod amasakupan ti barangay nagbugsutan. Iti ili a Santa Disgrasya. Na disgrasya na. Amamuyumat nga ta dagiti kandidato a para barangay chairman a sumukatokin nila kay Gusteng. Ang kalaban na Doming Portugal. Alias Doming mabalin amin kani kagawad patok. Kompleto na iti line up. Apon wang. Nabara ti balubalda. At amangan no adanto maparnuay asaan anasayaat. Wen, So amakibiyang tayo. wen, apon wang. Bayan nyo. Ang mga dagiti padak ako lao. Tabot-bot nga may dagiti kon never nga agsaor iti eleksyon. Nasayaat no kasta. At datimpuyog tayo. Nagaliptak tayo ita. Tapno sana maulit ti kasi tinapalabas ng eleksyon. Nga na nagpanggap nga agsaor. Wan. Saan tayo mat ngamin anak kibiyang ide? Wan, ita tabasit lang dagiti gwardyaan tayo. Masiputan tayo dagiti agkusit. At may sunayta. Kat na kami nga utot ka na maraputit tagbantay ka dagiti pagbutusan. Apon wang. Ayos. Wala. Dayjay laang. Agsubli kayon kadagiti apon nyo. Aginana kayon. Taus tunto. Inton rabii. Apanagdakiwasyo. Wait. Daman ng gimmick di kalaban mo, Dom. Bayam kadilat ta, Rosa. Namnamaag matasak tulat ti ibotos dagiti mamati kanyak. Nauray anyat aramidan ni kagawad padtok. Ay, sapay la kumaata kasta. Narigat matiag talakunay, Dom. Katanya nga rod ngay, no adda maawis na kadagiti namnamaag mat ang mga ibotos to kanyak. Sa bagay. Saan na pinilitan ti panang ibotos dagiti tao iti kayat da abutusan. Malaksid langan na dagiti mangilako iti botos da. Sa anak amamati, nga amin na may kan iti pabor wenno anyaman abanag, manipod iti kandidato, kat isuntumot la ti botos da. Kasta nga rod, iso nga oray anyat aramidan ni kagawad padtok. No saan da kayat, awan na ta. Nga manya kanungay ti gimmick na. Nagparaffle ka no iti purok 3. Sa kalpasan na, nagpaparty ti kaldeng. Kasta. Wendom, talo ka no kaldeng. Iso adanda ni amin ka no ataga nagbugsutan kat imarak iti meeting da. Kasta. Ay, talagang aggasgastos. Ay, wana. Babmabsog amin dagiti mapanagdengag kan kuana. Numapan ka dagiti sentro ti purok diti barangay. No danda ni amin aka barangayan, kat mapanagdangag kan kuana. Aka mabsog da. Mano nga ta kadagiti mabsog ti mangibotos to kan kuana. Ibagamon akagudwa. Kahit manumot kadagiti timmabono ti sigod anam na maag ang mangibotos to kanya. Daytan. Amagan no amin dagijay kat iso dagitay namnamaamon anamatikan ka.
Ang mga no ma-brainwash da. Babaan dagiti nasasamit akar-kari ni kagawad patok. Abulunan ti pan nakabusog da. Nay, da nakastrip ng otot dito kwarto ta. Ala, ay, nagkapkapuan da dong. Ang mga nagat nga tingat ka dagiti alikaman. Ay, bugawon mo! Bugawam! Day jay, simyagan arimwar. Ay, ang mga naglamang la dita sala sunoy di kusina. Ay, masapul ama parwar dito'y balaywan no. Patayon ta kuma. Bayam kadimat. Basta saan nagdadali ti alikaman. Ibilang tan akabbalay. Anya? Utot? Kabalay ta? Basta saan da nagdadaal kunak nga rudayn. Saan nyo't nga iramidin di pusam. Isuat ti mga abog. Ay, wan. Ayan nga tani ko naing. Ay, inakman kitaan. Ayan nga tani ko na Nay, agdan sa kamkamatin na dita kusina. Tay, utot lakit tin day jay. Ala, kagangantil ti pusa jay utot. Jak sa mamati ti makit-kita kon. Inak ibagakin ni Duming. Masigurado ko na ni Duming ti sumukat kanyak at chairman dito'y nagbugsutan. Anya mo, ti pagsigsiguraduam. Pagsasaritaan dagiti kabaranggayan dagiti narugyan na project asan anay tuloy gapu iti kinakurang ti budget. Kas kumay di multipurpose hall, di final pas ti fisto ken fistrina. Aya, No san ani Duming ti sumukat kanyak, mabalay na sana na may tuloy de jay. Nalakan tulat pan naka-divert ti nakaplano na pakaipanan ti sumaruno a budget para iti development ti barangay. kasta. Katwan, iso nga aginggat mabalin, aramidin ni Duming ti amin a pamuspusan, tapno masigurado nga isundo ti ibutos da asumukat kanyak. Ne. Ne. Utot. Naglukon day ta. Dada. Ta, pagarupin ng sakit di nga awan bumalay. Anya. Anya nga awan bumalay ko namkat ni tangtangaden na ta. Ay nang, naglukon. San amabutang iti tao day ta nga utot? Ay, ang mga nagdadaal kit di ka dagiti alikaman day ta. At damat akong may ento na leksyon. Sa tigwardyayo. Ha? Anya? Kami. Para iti pagimbagan nyo at ang tao. Dagsasaw. At damat akong may. Para iti pagimbagan nyo. Nakaminto ka dagiti padak. Anak diag ti watcher ni Duming nga kandidato yaw. Nakaminto ti gwardyayo. Nakaminto ti watcher yaw. What? Anya ka no, Gusting? Dagiti amin na nabiyag. Tumulong danto. Nay. Anya tayo jayan anay tagtagayin ko. Duming, mabali namin. Madiman ti ipartahan da ito yan. No apekit di nga oras sa anak ka napuyatan. Kat agtutuglepak. No sangwekon ti laptop ko. Da ito isa talaga ti sakit ko. Uy. Makuna asakit da ito yan.
Sa apay malagip kumanan ta imbagbaga idi nakatugangak. Akaya rigak idi agar-ar magpailakan Rosa. Ibagbaga na kano idi kasla aklasak sakulap. Nagalas din ang yarigan idi kanyak ni tatang. Kita man pa iti update ti vlogger na nakatutok iti inaldaw ang paspasama kita. Lokatak ti FB. I-mute ko. Amangan numaalingag ni Rosa ti ariwawa dagiti supporters ti kapigsaan ita kandidato. Sa dino nga ti antikaraban ita. Idi Domingo ti na udi na buyak. Ay, saanan ang makaid na dagiti kandidato? Kabayatan ti panaglabas dagiti aldaw. Mayaw-awan sapay ket din ti issue maipapan iti virus. Magabgaburanan ti damag maipapan iti daytoy. Idin to taadamanan pagamamkan asakit ang mabalin ang makastrek dito pagilian. Awan. Yak mapalabas daytoy. Yun nat kuman paikit de. Nagmayat nung pagustwak ti kayat diriknak. Madino kontrak da ito. Tawan tumatlat na saya at abanagan ti trabaho. Adun tuman matlangan ti idita iti isursurat ko. Naglukon. Bigbigat. Adang ta makikaro ba? Wenno adang ta problema dayta. Ket di na mayuray ti ipapan ko di barangay hall. Sapay nagrikat mo tayusong dayto pantalon. Chairman! Umayak ko, ma! Ay, sus. Ay, mangkarintar sapay. No, napnapanan man ngaminan ni Sufing Isok mati mangkita dita. Chairman! Wine! Mabitlang! Tagpampantalunak! Ay, salipag. Diyak pa'y masurutan ti bagbagakon. Dita. Nakapantalunak mo't langin. Chairman! Umayan! Yan! Chairman! Ay, nini. Narakupnak mo din. Sino kay kayan? Siyak ni Crisanta. Ay, pangasiyo kuma. Alay-ayan nyo kumatinalaw sa adanag. Kanladingit ko. Awanan. Anya? Ay, oh my God. Dito yung ti pangarakupam kanya. Kasi, iti pagsaritaan ta ko na kuma. Sana dito yung entry daw. Thank you, Chairman. Ay, salbag na ayat. Anyat, problema dito. Ay, agtugaw ka. Ngam, hoston na diyang arakop mo, Mabalain. Sorry, Chairman. Sana bali. Nalay-ayan ang tinalaos adanag ko. Nagistorya aklangan. Mabalen, Chairman. Haday ta ti makagapuno apay akas taunay ti sangit ko. Kat
naarakop kayo pa yan, Chairman. Alawan kaso na arakop mo. Ay, siyempre, nakigrutak mo tiday. Anyat maudi adamag mo. Pinatay dangatan nila kay ma? Day tanga Rod, saan ko ang masigurado? Anya di kinunamitay. Missing in action? Ay, Juan. Soldado matkit day nga wanday dayaw na nilakay ko. Day talaga di pangayayok iti bagik. Anya? Wan Chairman, ay ayatakmat ngamin. Kat day tati agari no maminsan kanyak. Iso maladingitan akunay no kwa. Ngam no malagip ko anaminduan asinukatanak. Sa idikwan, isiina da. Siyak mamalangan ti pagsanggiran na. Asawak manan ano kasadyay. Anyan? Ngam ita, ibagbaga kon iti bagay. Nga uray pinatayan dinang hostage ken kwa na akabusor tilintag. Kaslawan kanyak kuman. Ngam hasawak malatang amin. Wanmat ay masiknan kalata no. Anyan ti pagpatinggaan na. Madama ka no ti bakbakan da kadagiti kabusor ti gobyerno iti Mindanao idi kalaat nagpukaw. Natay dagiti kakadwana. Kat isulat sanda nakita. Isu ati amuda kat na hostage. Kat pudno kano na hostage. Kasano nga rod itan? Ay, panagrik matkit di akit. Ayusa kon. Makaangis akon itinalukay. Nasayat no kasta. Damot kit di atap ko nga mga no adda ita iti sabali asaklot. Anya? Wano, ang mga no agsaksaklot kunak manlangan. Napaglan kami na babaero nila kay ko. Gwapo ay ha. Kasano ako na mga agsaksaklot no kasta amazing in action iti nakigubatan da. Jakam mo. Ngam oray niya pa iditan Feeling balo ak makidin Anya? Wan Chairman. Kastoy ka no ti rumbang arik na ti asawa ti soldado. Takastay kunadan, ado ka no ti asawa dagiti soldado. Adda ka no asawa da, iti tunggal pa kay distinwan da. Yay. Iso amay mayat no, feeling balo ak tinatan. Ay unay mutdaytan. Wan? May mayat ngagpaisunti kasta, Mrs. Feeling Balo. Anya di kinunayo nanang? Kanay nga daw maijibalayaw. Wan, kat ijayan ti pangibagaan da iti problema da. Imbes kuma, nga ija opisina ti barangay ti papananda. Ay, amap-mapan ni tatang iti barangay hall. Mapmapan, nga medyo aldawon no dadtuma. Ay, so maalagayam Adamot rason na no apay asaan na nga ibaga kadagi ja umay ije balay, nga ije lakuman barangay hall ti pagsasaritaan da. Anya mo tirason na. Tapno awan makunada Amangan ka no ngamin no pagaropon da asaan mi akaya ti umay da ije balay. Nya? Wen, narigat ka no met. No, mapabainan no mapagura tayo ida. Amangan no intunda tayo mo ti agkalikago mo no adda kayat na kadakwada akat amangan no saan da tayo to apagan anon. Sa bagay. Da kayo launay kan duming tanay. Sigon kan tatangyaw. Saan la amamin anon amalpasan ti termino ni tatang mo. Ninto duming ti sumukat. Eleksyon tumataon para barangay official sa naya. Ay, mamin ano lang aglabas ti aldaw ay harusa. Mabayag pa'y daytan. Ay, sus mabiitin. Saan na mapupuutan ti panaglabas dagiti aldaw, anak ko?
panagkakampanyan tumeten para kadagiti agambisyon nagbalin nga opisyal iti barangay. Sa bagay, ang mga no saan tumala kaya ni Duming. Day, anya kita sa anay. Amangan ka no saan na kabailan. Ay, sus. Ni tatangyaw ti makamaw. Kayat na ani Duming ti sumukat to kenkwana kas barangay chairman dito yung nagbugsutan. Isu nga ibagam, agpanunot itan. Kasta ti aramidin niyo. Pasensya dinalpas a pasensya kunada. Ay na, liklikan nyo nga da saan nyo ang mapagustuhan kadagiti karuba. Narigat sa tikasta, chairman. No labsen ti agsao, uray italaeng. Ita ang masakbayan ti panagkalikagom tayo iti pabor. Ti butos danto kunak manlaangin. Gapula iti dayta, biyang milat agpaspasen siya. Una, kunak nga ruden. Awan mga bakiti tao nga tidog ti pasensya na. Sa bagay. Ibagam kini Rosa, awan maksay kada kayo no aramiden ti kasta. Good morning kada kayo. Saan samod a good morning ti sangbay mo, Akira? Good morning latan. Nung imayak, ta isingir ko, tijak magustuhan ama aramid. Ni Abay, anya ti saan mo ang magustuhan, Akira? Mabalin ani Duming ti kasaok, chairman. Nay, anya dayta aya, Akira. Ala, kasaom, kagawad Dumeng. Panawan kayo pa, Di kayo pumanaw, chairman. Da kayo ti sakse. Anya, Anya aya ti ibagam, kabsat Akira. Jay dalan me, ijay purok tres. Inkarkarim ide, nagkamkampanya kapay, apasimentom ti dalan me. Ang maging gaita. Uray marigmagla kumat semento, anay waris ijay, kitawan pay. Panagbubutos to manang. Ha? Nay, awan amok ngayong karkarik. Ni kagawad. ay imba ka kitahin, Doming. Nagbatad. Talo kayo ang nagkukuyog ide. Kundi dilaw kayo pa ita nagbalin a pagpapaingan dagitay bulos nga aso. Panagnakaan dagiti buntunda. Kat kinunayo amadusa dagiti saan nga agibaot kadagiti aso da. Nga manya nga ita. Ala, Kwa. ibagam latta dagiti kayad mo nga ibaga, Akira. Agdengegak. Awan serbi dagiti imbagbagayo idi. Uray da kayo mo, chairman. Anya, Imayak, tatay ko nakon. Panagkakampanyan tumanan. Adda kay tumanan nga agpasya-pasyar nga agkarkare. Kari, nga itayab tumanan ti kali. Sige, dayjay lati bagak. At least, adda pampanunutan niyaw. anya ngay Doming. Makapagpasensya ka pa. Tanda ni supalpala kitayag. Tila sasawon na. Adaya matin karkarik ide. Awan no awan. Basta pasensya dinalpas a pasensya kunak manen. Gapota da kaya tayo gunodan, pailupit-lupit tayo latan. Madi ah. San pa'y mo't amako na apan nakailupit-lupit ti kasti kahit niyan. No saan mo't apod no ti ipapabasol dan akat. Agsaotay mo't basit ah. Awan mo't la tinasaya tabanagin ti amin, no tutupan tayo dagita. Agsapol tayo lat makaapa tayo. Ang din sa dayta no maminsan. Tao tayo mo't amasaer. Wen, bayan tayo pa'y lakadi. Oray kadagito'y laeng. Imbag to laeng, no.
kalpasan ti barangay eleksyon, kasta. Kaano day ta? Ay sus, agarup makatawin pa iti palabasan lakay. Uray pa'y duatawin. Ah, Basta saan tayo makiap-apa. Pasinsyaan tayo dagiti tao nakiting ti panagut utik da. ay, jaklamon. Sana dakis ti bagbagak bakit. Kay kayat na tayo ni Apo Diyos no agpakumbaba tayo. Nga oray pagpiestaan da tayon aluklukwan, kasta. Basul dalatan ti basul da. Ala, win man lagin. Bareng no makapagpasinsya akto. No, mapasinsya akto pa'y dayjay, inton masabat ko. Naimbag nga oras mo, Rosa. Ay, si Kamagaya, manang Krisanta. Santa ko namlata kanya kon, day tati berngas ko. Ay, uwan, manang Santa. Ay, sumrek ka Ay, thank you. May kamanang, agtugaw ka. Agyaman ak. Amang ano ni Duming, tigagaram, awan nga main. Ay, saan ani Dumeng? Umayak la ko maagpakpakaasi. Ah? Awan pulos makukwartak ita. Amumatan. Single mamak. Balo ak itinabiyag kunak Tadyak pa'y masigurado no si bibiyag pa'y jay babairong asawa may. Uno natayki din. Anya? Asawa yaw? Ay, kasta ti kinunak. Asawa may. Ado nga min ti kabingbingay kon. Babairo nga min. Ay, kasta aya? Jay bagbaga kon Pautangan na kuma. Uray 2,000 pesos laang. Ah? Ala ka din Agpaisungawan may karkarek. Di ka madanagan. Tanukas Ipagnakon dagiti kasapulan papers para iti-claim ko. Claim? Wan. Shakti yung kasar nila kay ko. Lakay may. Iso ano na tayan? Kat makaalak iti ebidensya iti ipapataynan. Makaalak ton iti benepisyo. Tas shakti pudno nga asawa na. Anya? Dakkel to lakit diti maalak a kwarta. Uray porsyento akong ti utangag a 2,000. Ah? Kwa? Malaka din Damag ko naawatan ni Duming ti honorarium na idikalman. Ah? Iso nga amok nga da kwartayo ita. Alaka din pautangan na kun. Bayadak to. Porsyento to. Kuno imutang mat kanya kay ti 2,000. Anya? Imbagbaga na aporsintuan nanto inton bayadan na. Kinunakmet nga uray sa anan, basta bayadan nanto. Kano nga itimbaga na pa nagbayad na? Nay, day tanti mistik ko tadyak na damag. Awan mo timbaga na no kaanaw. Amo tayo mat nga awan trabaho na. Agmanicure sa maasag paminsan. Mano mauladay jayan ngay. Ang mga nagkurang pa pagbiag day timatmat gadan na. Ikat sika, kaano mo timbaga na apan ng bayad na iti inutang na? Pinasinsya aklatan nga uray no dila kompormi timbagbaga na. Apay, anyat imbagbaga na aya. No makaala ka no iti pamanagnag at talagaan na tayon jay babairo nga asawa na. Dakkel ka no ti mahala na iti benepisyo na. Ay. Siyempre, soldado jay asawa na. Ay, inkarkari na nga ruden di benepisyo ti asawa na adi na pala mo no na tayo no si bibiyag pay. Ay, wan nanang. Ay, Kaslakay kaya anapay kaya di anatay ko man Tapno makaala na iti benepisyo. Isuka no nga rod ti legal nga asawa. ay, utang nanday di na pala mo no na tayo no si bibiyag pay. Anyan day ta. Pinasinsya aklatan Inikakon.
Kasla na aba ka kun iti sugal nga uray no sa anak mo't ama kisugsugal. Ay, talaga akas lakastan anak ko. Gaputa adda kayat tayo kadagita akabaranggayan iti masungad ngal daw. Biyang tay laptan ti agpas pasensya. Kapilitan en ananang. Ala, bareng masilpak pa iti kordon ko rusa. Barbareng laeng ket makapagpasensya akpay. Nay, si kamot gamti madanon ko dito'y sangot istor ni Banay. Santa, Ay, wan Chairman. Di matlaro muaran ni Banay. Itay pa nga ituk-tuk-tuk ko to'y kakaysuna na bukal 5 pesos ko. Di matlaro muaran. gumatang ka. Humutang ako i-advance ko na to'y 5 pesos no ka. Anya, ay, ibang klase. Anya ti utangem aya. Ay, bagas ko Ayo na daytan. Ay, permi arigat kun nga agbibiyag. No maalak tun ti binipisyo, iti ipapatay di soldado nga asawak. Mayat taon ti biyag ka. Anya, natayo na ya. Ay, natayon day jay, Chairman. Na, Talagan saan nakapautangan ni Banay, Chairman. Iso, kwaman langan. anya kwa. Pautangan dakman la iti kwartayon, tayo nakgumatangan iti bagas ijay ilay. Anya, kit no 2,000 ka no mo inutang mo kinisufeng idi kalmanan. Naibusain? Ay, mamin ano mala tumayab ti 2,000 ngay, Chairman. Anya, Hala ka din Chairman. Uray, tano mga bak kay to asanggon yan, ket adon tuman kwartayon. ha? Bayada kadagos no makklaim ko ti binipisyo iti ipapatay jay babairo ala kay ko. Ay, una yan. Sige. Nayunak ginutang mo kinisufeng. Ngamnay, bayadam to Huwin ka di. Daytoy, 5 gasot. Ay, thank you, Chairman. Ay, di ta kayo. Na, imawaran. Tatang, pinautangan nyo mat ni Crisanta. Una, tapno di agsakit tinakam na kadayay. Simyagan. Anya, Uray ta bayadan na apaman ang maklim na ti benepisyo nila kay na. ay sos tatang, awan ti maklaim na ta si bibiyag pay nila kay na. Simbang puteng. Kasta, ano anda kayat? Kasta, Madi, numamagusto ka na yun da tao. Doming, mabalin amin. Jak napupuutan ti panaglabas ti aldaw. Uray da doming ken rusa. Sanda madakdak ka ama ti Paskwa. Malagip ko di na panatawin. Kakaro ide ti panakariribok ti sangalubungan. Gapo iti kaado tinapapiktaran iti COVID. Kaslapay kat saan na narikrik na ti spirito ti Paskwa. Na payata ne. Apa yun lakay? Nakakalumba baka di tatawa akas la nakaununag ti pampanunutam. Sana napuputan di panaglabas ti aldaw. Paskwa manayin. Un nga rod. Kaslayak malagip. No kasano ang palabas tayo ti Paskwa di na panatawin. Na, agkabaw kansan lakay. Na, pagkakabawan ay dita. Inyong Ay, kaslakastan atan eh. Makaliplipat kansan. Di kayat kuasawan, gapo iti pandemya, kaslasan pa'y kiti na narik na ti spirito ti Paskwa, gapot pan nakaboribor ti amin na tao. Ay, huwan, agpay suneta. Isu ati kunam.
Ngam narik na tayo mo, ti espiritu ti Paskwa. Ta, kang runaan asagot kada kayo, ti kinasalon at tayo. Anang pasangbay, itid ay ta. Ay, sa bagay Nagyamyaman tayo, idi Paskwa, idi napan at tawa. Nagkarkararag tayo. Uray na apiktaran ti daduma iti COVID, saan tayo naapiktaran? Win ngagpaiso. Awan lang amin tinagpasya-pasyar idi Paskwa, idi napan at tawain. Ta, awan nagtumtumbalay, nagkarkarol. Awen, tunggal pamilya, nagsilibrar da nga awan bisita. Wait, Numano ti bilang ti may sa pamilya, isudalat nagsasango anang rambak iti Paskwa. one mate. Ay, piman pa'y dagitay awan ka balay da ide. Awan ka duwada ng palabas iti Paskwa. Iso anarigat mo, ti awan ka balay na lakay. Ay, puno dayta. Gusto launay daytay pagsasao. Anuman is an island. One mate. Kasapulan tayo, ti kadwa tayo. Kasapulan tayo, ti daduma at tao. Tasaan tayo mabalin nga ibaga, nga awan kasapulan tayo, itipada tayo at tao. Sus, apo, ay ina. Agpaisulawan na dita. Kasi di dayta agtuk-tuk-tuk. Ay na, nakasapulan dayta kada tao. Ngam, sino nga taday ta? Ay, sus, Matyose. Ay na, Tungan na ka di ah. kunak tumay. Ay, sus, inakitaan. Ay na. Aganak ako. Ala, ay, sus, ako. Ala, lapdang pa ilangan mo dito, anak mo. Ay, Igmay! Tumama mo di gusto yung dituhin, Ay, Nakayo matanda na tambor, masigong. Suglatan kang dyan man, tama nga may batang nyo. Dagdag sa Alakon nga ron ka ni Day, kasla lumnig ako dito. Nagrekna ka. Ay, di mo pa ikon ko na nga ganak ka, ta mga narungwarday ta, nasaan da ka pa yan na idano ni Diyos Hospital. Nay, umaldaw eh. Siya pa'y latin ang ilukat dito yung barangay hall. Ni kagawad istigo iti officer of the day ita. Sigun iti iniyawag ti sekretarya. Saan kanu maka-duty, takasla kanu apayawan ti COVID virus. Ang masaya at mat, agyan latan iji balayda. Taang mga no ag COVID mat nagpaiso. Delikado. Nay, nimot na nang ti umawawag. Hello, Nanang. Bumeng, ayan mo. Ada akong dito yung barangay hall, Nanang. Kunak na da dito yun ni Tatang. Ayan na ka din. Iso nga imawagak. Taibagak nga mga nusan pala ang makaumay dita barangay hall ni Tatang Yaw. Iso asika palat makamu dita Nusaan nga duty ti akin to ka ita. Nay, apay. Ayan ni Tatang. Saan sa apay mo ta pa nagkakampanya? Diyo ko na. Urayam namin ti ibagak ka. Kuha, Nanang. Adda kami dito ospital. Taday niyag mi ditoy, nga ganak. Adda aganak? Ano asino? Di patula, anabalo iti COVID. Anya? Sige. Baka mo kapila dita tanay adan sa ibagan ni Tatang Yaw. Bye. Inidop na. Ang anak ni Paloma. Diyay nabalo gapo iti COVID. Wen, ni Paloma. Nabalo gapo ta na COVID day di asawa na. Kasano day diyay? Da katugangak tinangitaray kan kwa na iti ospital?
lalaki ti anak ni Paloma, Dom. Kat amom no asino tinang panagan. Asino? Datatang kenanang. Nay, kastaya. Anya nga, iti impanaganda. Kristo ko bido ka no. Anya? Nagatid dugay. Kapilitan Tadakkel ti kay papanan na itipan na kayanak na. Gaputa kabulanan na ti Pasko apan nakarambak ti kasangay ni Apo Hesu Kristo, impasurot nandita. Sada insilpo ti COVID plus litra O. Gets mo? Well, Kristo Covido. Natay ngamin kat ti ama nagapo iti COVID. Saan lang nga dayta? Anya nga iti gapo na. Gapo iti lockdown, nagsira ti kumpanya pagpapaayan day di asawa ni Paloma iti Manila. Kapilitan paawid da. Kat, day jay. Iti pa nag-stay at home da nga agasawa, nagsikog mo laangan ni Paloma. Wen. Ang daksang gasat, tanabalo ni Paloma, gapumot lang iti COVID. Husto ka, Dom. Biktima ti COVID. Produkto ti COVID, kunak kuma. Mayat. Nairugi kon to istoryak maipapani ti COVID. Saan ko nga mo? No may kamanunday ti nga istoryak maipapani ti COVID. Ado ti nabukil ko nga istorya ama inaig iti daytoy makapatay a virus. Invisible a kabosor ti salunat. Uy, may sa a kriminal asaan a makita. Anyamot din. Nakapanaw la ni Rosa. Agtuglepak manan. Linayak ti ending da ito nga istoryak. Tanudyak matutor. Sa anak tuman matlaak kontenton iti ending na. Hapag isulaunay. Nagduduma apagteng ti insangbay ti COVID virus iti biag ti tunggal tao. Adu ti nagladingit, taadu ti naulila. Adu ba't tinabang-aran a naulila. Gapu takaduan na masaksakit, tinaidarasen ti ipapatay da. Tanalakada ang nakaptan. Ngam, adu ti sana mamati ako vid ti impatay dagiti daduma. Kat gapu tanaidaras ti ipapatay dagiti adda sakit na. Nakaginawa maten dagitay agas asikaso kadakwada. Nupay naladingit. Nakaruk at tamot iti pan nakariribaw. Ay COVID virus. Kaano nga ta mauma? Ala, kita amti anak mo Paloma. Nag-isisa man nakaturog. Kastana, makalawas na pailaang manipod na yanak ngam umis-isa man. Ngam itilaang panaturog na. Nakayayat si ka. Naglumpo. Bagay na launay, tinagan na. Wen, kayat ko launay timpanagan da chairman gusting kan nana sufeng. Malaglagip ko latta day di asawak. Kan, uray no, mapanton titawan ama palabas. Malagip mo tulat ti panawan na panakayanak ti anak mo. Wen, may sama ko na arik kwerdo ti pandemya. Ay, anya gayam ti planom.
agsablikan to iji balay mo inton makapapigsa ka? Ah? Kas nasaan da kan samot ten apalubusan da tatang kan na ng apumanaw diti balay da. Day tangarog ti pampanunutek. Kunada, ano kayat ko? Dito'y kamin nga agina. Takasla ka no apu ko dan to'y anak ko. Aya, Mabainak na unay. Ngam awan maaramida. Ay na, malagip ko man ang daidila kay ko. ala, agsangit ka matan. Makasangit takasano. Simbang pat idi lockdown. Makaslakit din sinangpatan nakla ang tapno si kuganak. Takalpasan na dayta na COVID matan. San mon apang panunutin dayta? Aglo na jak amuno kasano abiyagag to'y anak ko. Siyempre, sana ko na makatrabaho. Panunutam nga rod ana imbag timbag ada tatang kananang. Mapainak. Ay, awan maghanap mo ano pagaryam dayta panagbain mo. Matulungan da kada tatang kananang. Naimbag dala unay. Nga mabainak mo. Nang runakin ka. Apay nga ramraman na. Wala. Takasla siya kunti anak dano ko ha. Kasla inagawang kan Anya? Anya dayta na pang panunutam? Nawan dayta. Maragsa ka nakiti Tababaan kan ka. Addan makuna nga apo ko da. Saan ka no ang makaumay ni chairman dito barangay office, kagawad? Aya? Saan na aya nga inyawag kada kayo? Saan, mate? Makumikom nga taa, iso asikalat na awagan na. Isugarod akapilitan mat nga imaya kung dito'y opisina. Taado ti imbilin na nga aramida. Kasta aya? Makaisimak iti imbagana. Ama kagapo no apay asaan pay ama kaumay dito'y opisina. Anya ka no aya ti aramiden na? Agaw awir ka no. Anya? Naggasat ni Paloma anya. Wain. Kapo ija anak na. Mayatan ti biyag na. Kasla anak na mutin tatalagamot ngayon bilang dan nga apo ko ni Cristo Covido Jr. May sapay day tanagan jay baby anak ka isumak. Kristo Covido. Christmas ngamin anayanak. Kaya madama pera ti COVID. Saan la aday ta? Naipanaw kabayatan ti COVID. Una niya. Iso adakil ti kahipapanan ti pandemya iti panakay tao day jay. Kung gayam, kaano ti imbaga ni chairman na deadline jay nagmimitingan tayo panag-submit iti report me? Sakpay ti New Year Nay, gunaya. Saan ba't ngaminan analpas ti meeting da? Tadamanan emergency anayawag kan chairman, hindi madama ti meeting. Wun nga ron. Saanan ang makainanan ni chairman? Nagaduunay ti pakakumikuman na. Gapo iti pandemya, iti politika. Ganita, itamanan na panahon ti Paskwa. Ngam na Paskwan. Ngam kaslaawan. Di tay pa'y agre-rin negalo na kas iti napalpalabas. Awanan tay exchange gift. Adalat no kayat tayo. Ngam gapo iti pandemya, ad-adda na dagiti marigatan iti panagbiag da ti regaluan tayo. Apaw, naggasat ni Paloma kagawad. Ado, ti umapal king kuana. Pagkunamot iti dayta igme. Muna tamanipod edi nagkamang ang nagpatulong kada chairman. Ay so, saanan ang maibusan titulong king kuana. Ay wala Taapo ko dan di anak na. Apaw,
Inabakan ni Paloma ni Rosa kagawad. Anya? Nay, pag kunami ti kasta. Mamay, kastoy nay. Nakitak na nanasuping ken Paloma anagaw daw. Apaw, naglugan day tilugan ka. Kasta? Awain kagawad. Napanda na kitsinda. Pagsilibrar da ka no, kiti Paskwa. Jay mapanda gagaraan ni Jay Ilay. Uwan. Siyempre. Christmas nga raon. Iti kuan, iti mananlugan ka, tinairana, ang nagluganan da, iti nagawid da. Apaw, nagadaw, ti ginatgadang da, para iti anak ni Paloma. Aya. Ay sauce! Bakbayan ni Paloma, ti pudpudno nga anak da. Tauray ni Paloma. Agat, adun samot ti ginatang da, para kingkwana. Pudno ang nagasat ni Paloma. Kagawad, saan nga ta ngagsakit tinakam ni Rosa? Ha? Siyempre, kasla ni Paloma matan, ti anak da Chairman, Kuha. Awan day takin ni Rosa. Uwan ngagpaysa. No, siyak ni Rosa. Saan mo nga ituloy, Igme? Ay. Kan saan mo nasasawan ti kasta? Mga nuan niya pa ti bagada katugangak no manggagdaday tang ibagbaga. Anya? Narigatan. Mga no ata punda pa yan nagtaod kada kami dayta. Dumlawak kan ka, Rosa. Apay, Dom. Di kan samat unay mapmapanin di ayan danana. Ay, saanan talaga, Tado tiraramidak dito'y balay. Kas makita mat. Sino katak amin na kurtina? Nagiwali nak iti husto dito'y balay, iso alimawag. Uwan nga rod. Nakadaldalos ti unag ti balay kan ita arubayan. Gaputa mapaspasungadan ti baro atawan. Kayat ko pasungadan ta ti baro atawan anadalos ti aglawlaw. Kan ti mismo apagtaengan ta. Napintas deta, Rosa. Tano kanuan niya ti itsura ti pagtaangan asang bayan ti baro atawan. Makatawon tumot dayta. Kayat na asawin. Kastoy ti kaornos ken kinadalos ti balayta iti unos ti makatawan. Saan la makatawan? Wano iti tawen ang mapasunghadan. No di pa'y kat agnanayon. Wen, agnanayon. Tainton mapasungadan tanto manen ti sumaron atawan. Kastoy tumanen. Tumpak, Dom. Ang naragsak ka kade. Apay akasta ti saludsod mo. Ako ang amin. Kasla adayo kamatin kadatatang kenanang. Anya? Saan nga ta nga dasaksakitan tinakam mo kadakwada? Uy, anya dahi ta nasasahum, Dom? Ako ang amin, Rosa. Kasla saan da kamot unayan ang malaglagip datatang. Ay, Duming, San atila sasawam? Mariknak mo't ka. Ni ngamin Paloma, ti kasla anak da. Gaputadan apo ko da. Nga anak ni Paloma. Uy, Ay, agpaiso, masaksakit anak. Kasano, awan mo ngamin anak ko. Nada nga ta anak ko, siguro, naragsak damat para kanya. makaikawa pa ikit din sana ya. Dom, Sigod ano kastoy nga aldaw, ket andan datatang kenanang dito'y balay. Dito iti paglutuan tayo, iti pagsasangwan tayo, apang selebrar iti Paskwa. Rosa! Nay, Dumeng! Anda ka! itatang. itatang. Umay kami malanak ka! Lukatan niyo tirida yo, kit ano ti awit may! Umay kayo, tatang! Naikan, Rosa, doa tamang padanon kadakwada. Umay kami mananak ko! Ay, tatang, nana, Nay, nagadun ti bitbit yaw. Ay, kadwa ayo dagiti agina. Pastrikan da kamin Tunay kayon aya. Nala, ay, sumrik kayo. Ay, Ay, Merry Christmas, Rosa!
Ah? Ay, kastamat kan ka, Paloma. Nalamay kayo. Sumrag kayo. Agtugaw kayo, tatang, nanang. Pagdadya mo anak mo, Paloma. Mabisbisin san. Uuwan nga, Rod. Ay, amo may. Nga dapasugnod mo, Rosa. Iso akas la sorpresa na ito yan ay mi dito'y balayaw. Kadwa tayo da Paloma, kinti anak na ngagsilibrar iti Paskwa. Tatang, agyaman kami kan doming timay kayo. Umay kami mo't at talaga kahit. Ada kadwa may. Kat saan aga po, tadi pala pimanaw ti kubed, kat saan tayo matan nga agpaskwa. Ikaw pa ya. Gunmat. Oh, Rosa, Ah? anyat makunam. O di. Naimbaga Paskwa tayo amin. Talaga! Merry Christmas! Naimbag a Paskwa. Naimbag a Paskwa? Uwan. Pasko ngagpaisaw.